mithi ukuthi lo muntu usebenzana khona sonika nabo makhelwane bazokungafunani abantu abasaphuma bamema nasemagedini abasafunani bathi baloyiwe kanti mentally health bayagula emqondweni makosi abantu abalapheke abantwana bedlozi ubabuthola yenza into enhle kabi isifo sonke next door lade sihlangana khona bekuna mental health bingapha yazi ubujika masuhlanya kakhulu ba referring ngapha ukuthi yabo uthwasile uthi abakuthwasisa ngaso inginyanyisa indaba yentwaso udla imithi uyaphalaza uflela ekhaya udla imithi uyaphuma bakuthwasisanga kahle bakurobhile omunye umngane akubize ethokoza woza mina ngizokulungisa ubani vele ngiyamazakazi ulungisa umbhedo usakunika yona lento ade unikwa yona lapha ya enye into abantwana bedlozi khiphana ingane zabantu emikhukhwini ngoba mina nabathwasisa yezo makosi abafeke emikhukhwini ngikhiphela abantwana emikhukhwini khambe kuyolala nini emikhukhwini ogobela abantwana babuyele ezindlini omunye nje esithi asisukubele cancel lokutwayiza singazi ukulenza ndiphi ngoba sibona kuhlukumezeka ingane zabantu kodwa zizokhokha ngaphakathi ekhaya angeke uthi unendumba usho umkhukhu wena ulele endlini phuma emkhukhwini bangenelwa amakhaza aqale nje manje abantu babuyiselwe ngaphakathi ezindlini nina niphume niye emkhukhwini niyogodola khona nizoza ukuthi umhlungu kanjani ukhukhuma mawujuluka ekseni ulele ngaphakathi bantwana bedlozi ningadina namakhosi nithi bambuzifo zonke umbuyisi imali yavuza uzokhuluma vele fanele sikhulume abantu ufane batshelwe nje amaqiniso noma banqamule endleleni sisho ukuthi ngelilanga mawusufikelwa sizokubuza ukuthi uthwasisa kanjani mawuze nje wahlupha ingane abantu nje abanye babafakisa ama red skirt babhizi nabo babambisa amatafula kodwa uzothwasa athi imfihlo yedlozi nalo shit wemfihlo yedlozi ukuthi yini le mfihlo yedlozi abantu ufane basitshele konke efane ifihlo emakosi ezinye ke ubona ukuthi yabo kufihlwa nje ukonakala ukuthi lo ufuna ubhizi ufuna uqabulana nala ngikuphuphile umdlelo ubangalala la ekhaya la endlini makhosi ningadinwa nabenkosi nithi uyaphapha lozohamba futhi angeke ahlale isikhathi esithazi ngidinwa yini ngisayithanda into zedlozi bazenza umjive bajive ngento zethu siza sena sithunzi ngalento le asasabeke asifana mawuphuma enye into fanele sifundisane ninje ukuphatha amabhodlela aphilayo amabhodlela namafutha enkukhu sikhuluma ngamadoda uthi mawuvula uthi namadoda amathathu uphelezele nabashingishane zobaba omkhulu ukhuluma ngemithi ngempela imithi ethi iphuma ikuphelezela hayi amafutha enkukhu ne ngale mphahla bayenzayo enkukhu bathatha isikhumba sengingile abasifaka ezandleni bathi isiphandla ngoba benza wonke ushit umuntu athi uphuphile umphuphela umbhedo nje uzongenzela ushit wezinto zami zibe emnyama kakhulu kade sikanya kancane madlamini uzozongixosha ehlobo sami kade wangicina thwala nina ngibona kancane lapha kuma-TV ngefoni angifuni ukungixosha ukuthi ngembizelani ngoba lo uyaphapha ngisho ukuthi abantwana bedlozi ukuphapha kwami ngiphaphela ezangomeni nezo abantwana bedlozi ngiyumhloli wentombi ophethe inhlangano yobuhle bengcuce la sisebenza khona noBhebhezela uyazi bashuka lapha ya sithi senza ama group ma WhatsApp group ngoba nalo shit owenza nefone wasenzela umhlola nje abanye abantu ubungoma babo babona ukuthi phuma phambili mangabe bese phone nezo nale mithi enilona ikhuluma lapha yanenza ipop umuthi uma ngabe nginikeza umdlandlovu kuthiwa nginikeza umdlandlovu uzofika usebenze kimi usukhohlisana nalabangani bakho asifundeni imithi yokubhema khona sizobhemisana abantu ababhemeni mina ngangidla igudu sengakhathala ngisayibhemisana engidelisa kakhulu kodwa abantwana bendlozi sholo ukuthi asifundisane imithi ingane ziyathwasa manje asithi masihamba la emhlabeni madlamini sifundisile ingane ukuthi yini lapha isisu eninto asikhandeni ihlambezo makhosi abantu abakhulelwe ingane zizalwa ingane ezisheshe icabanga ukubhema nje ingane asagezekanga ngaphakathi eswini ingane mayiphuma azisachathwa abantu abawazi umuntu okuthatha abazi umuntu okuthwasisa baqhaba nangezinto eziweak ubona ukuthi isasangibhora lesangoma yazi mawugabe ngemithi yangampela isangoma sokuthande ukugijima uyoguqa abantu manje mawugabe nje ngamuthi nje omunye ongawazi ukuthi uhlanganisa into oyimbiwa abantu abasebenza esibhedlela uvela ube nesidina nje ube nesichido nesinyama sibabi nje sihlelwa imithi size sibe bahle abantwana benkosi obuyani wemakahla kithi wemathongani hlalelele ntabeni obuyani wemazo kaze sathwala kanzima nikhona nina wema